Say inkombo timinathense nekubelawara ya khumembiri na kwamkela mingisere umngana lo ne FM makomandlela korongana ngisela urko eka nhlekana sikana na mutlane khalanga pet mathebola enwana rismate wa gym wa xitlango maxingirtano wa xicecana vakuna lava ndandatsi mingisere mena kwamkela ko kana ko Afrika wa vulavula wo meleriswe itinyiko muken xivambo eka siku leri ri languteriwaka ku va siku ro titimela swinene eka tindhawu to tala na kwala en'walungu va ri hayi mpimo mahiselo wo ta ya ahansi hi ndlela yaleyo swi ku swi ta fetela swi fika hi ndlela yaleyo okay vavumbi vo va kha va vumba kambe kama n'wana swi hetelela swi nga endlisi swona leswi va nga vumbisa xiswona hi ndlela yaleyo kasi ke nkulukumba Joldi Matongo u hlawuriwile ku va meyara wa doroba ra Johannesburg a ku ri murhangeri kumbe xirho xa meyara kumbe xa komiti ya meyara la langutanaka na timhaka ta macheleni ya doroba ra Gauteng swi tikomba ke tindlela hiyo yaleyo ne ya ku loko la ta hetelela va meyara u fanele u famba hi gondo leriya ra ku va MMC for finance antivi ku swi va nga susumeta ku nga va ku ri yini kambe swi tikomba ngeti gondo hi rororo lero mingiseri wa mgana lona FM van'wana va le ku vutiseni ku va ka Matongo i va mani va huma kwihi hi ndlela leya a ina ya swi tivi ni tshemba ku na n'wehe mi ta va mi kha mi hi pfuna ku twisisa kambe leswi hi tivaka swona i ku kulukumba loyi kulele kwala a switarateni swa Soweto hala va Duve halaya yin'wana wa lava a va nghenelela ngopfu ka timhaka ta machudeni lomu swikolweni kambe ke to tala hi ta titwa loko masiku ya kha ya famba hi ndlela yoyeleyo Afrika wa vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela timhaka ta rihanyo ra khale ka president ti vuye ti komba ti hoxa xandla ka timhaka ta ku tengiwa kumbe ku ka ku nga tengiwi kumbe ku hundziseriwa mahlweni ka ku tengiwa ka nandzu wa voho lowu nge le a wu fanele u va kha u ya mahlweni le a Pietermaritzburg kumbe khoto ya le henhla ya Pietermaritzburg namuntlha hikokwalaho ka ku va ku voniwa leswaku ongeti a va le ka rihanyo ra kahle mi ta tsundzuka ku eka ku hela loko ka vhiki ku vuye ku vikiwa leswaku va sukile ekhotsweni va nga khotsiwa koho ku va va tikuma va ya eka xin'wana xa xibedhlele lexi nga vuriwangiki kumbe lava nge le ku langutiweni xiyenge xa rihanyo xa mavuthu ya Afrika-Dzonga hi ndlela yoyoleyo se timhaka leti hi lavaka ku va hi vulavula hi toho hi ku a swi kotekike ku u fika laha hi teka ku xiboho tanihi tiko ku nandzu lowu a ku na laha u ye kona kumbe a ku na leswi u nga ta hi vuyerisa swona tanihi tiko kumbe ke swikoho leswi u nga ta hi vuyerisa swona a hi mi tweneni mi twa ku mi angula mkwini ka mhaka yaleyo mi nga kandziyisa rito ka 071 kumbe mi tirhisa machivula tp@sabc.co.za na sweswo swi nga hi pfuna ku va hi ketela ku va hi twa hi ndlela yaleyo Medupi yi vikiwe ku va yi herile vhiki leri nga hundza ku hela leswi swo yi hela va ku se yi herile ivi unit 4 yi ku yi boloka loko yi boloka ivi swi hetelela swi kavanyeta na unit 5 swi vula yini leswi va Eskom va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa Sikhonathi Mantshantsha hi ta va hi kha hi bula na yena loko vuya mangwini ya misava ya awara yan'we kwala ka mgana lona FM ka sweswi hi lava ku langutaka gondo leri ra khale ka president hi vona ku kahle hi xinawu ku va ku landzeleriwa swihehlo leswi swi vekiweke khale ka president swi hi vuyerisa yini hi xipolitiki swi veka tiko ka xiyimo xa njhani a hi sunguleni na Professor Barry Hanyani hi sungula na vona la va hi nyika xifaniso xa ku hi tlhelo ra tipolitiki swi vuyela yini leswiwani gondo leri ri nge le ku tekiweni tlhelo ra ku va ku landzelerisiwa timhaka leti khumbaka khale ka president ivi kusuka kwalano hi ta languta lava tivaka nawu va hi byela ku voho hi xinawu nkoka wa ku va nandzu lowu ya mahlweni hi wihi na ku va munhu a tekiwa ku a nga ha ringanelangi ku va a nga tengisiwa hi loko xiyimo xi ri njhani kambe sweswo hinkwaswo nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga pet matebula ay amukeleni Professor Barry Hanyani va hi pfuna ku twisisa gondo leri khale ka president vengele ku fambeni loko swi ta ka timhaka ta hi laha va langutanaka na timhaka ta nawu ako Prof Nhlekani mashaka hi xeweta vayingiseri va mgana lone a khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ka nkarhi lowuwani Nhlekani lowu hi leyi mhaka namuntlha a ku langutiwe hi mahlongati ku kumbexani khale ka president tanihi sweswi va kombele ku va la ku ya tenga nandzu lowu va ri koho a khotweni va ri koho a khoto ivi ku ta swiviko vhiki leri nga hundza swi kombisa ku a va pfukangi se ke namuntlha a va ha kotangi ku fika ka ha yimeriwe xiviko
kahle kumbexana mi nga hi pfuna n'we tanihi valandzeleri va timhaka leti ta tipolitiki ku loko mi languta vutomi bya nandzu lowu na kumbe swihehlo leswi na vutomi bya khale ka president hi nandzu lowu swi vula yini leswi swi vula ku nandzu wa nkoka swinene i nandzu lowu wu siyaku leswi hi nge xilungu i precedence leswi vulaku ku hi fane hi dyondza swo karhi aka mafambiselo ya wona eventually ho fane hi amukela ku aku heteleleni ku tava ku ri na judgment yo karhi and judgment yaleyo yo fane yi confirma ku milawu ya misava mafambiselo ya ti-rights ta vanhu hi tlhelo ka ta vufambisi bya nawu xikan'we na constitution ya hina swi le mandleni ya hina ku hi sirhelela no yisa mahlweni leswaku ku va na law and order atikweni se a hi case leyi hi nga ta ku mkhalabye va kurile mkhalabye a va pfukangi na nandzu wa khale a hi swi koti ku vula sweswo hi ku nandzu i nandzu wa landzeleriwa ku fika laha se swi dimetaku kona ku va na judgment kumbe sentence yo karhi kuve loko mi landzelela matimu ya wona nandzu lowuwani prof ivi hi langutana na ku vulavula ka president ka ku khale ka president ni nga ku ka ku va swi lava ku siku rin'wana va nyikiwa nkarhi wa ku va ya tiyimela a court va tenga ivi ku va na swihehlo swa ku ongeti ku na matshalatshala lama va endlaku ya ku kombisa kumbe ya ku la ku ringeta ku hlwerisa ku tengiwa ka nandzu lowu swi hlangana ku ya khotsweni a swi nandzima a hi tekiseni sweswo hileswo swi kahle loko hi tshama mandleni hi lava ku analyze mhaka leyiwani hi tshama hi kha hi nwa tiya hi ku kambe mukhalabye na vona i munhu va na ti-feelings to karhi va na ku chuha ko karhi va tlhela va na excitement yo karhi i munhu na vona loko nkarhi wu fika wo se va fane vona hi voxe va tiyisa a khotsweni swi tika va languta nkandla ya vona mo swi imagine ku languta nkandla liya ku languta vana ku languta vatukulu swiharhi swa vona va ku leswi swi ta ni tikela manjeni ku ze ku fika laha manjeni ku rhumeriwaku wun'we wa vayimeri va SAPS ku famba convince mkhalabye ku a va titisi hi voxe loko va nga titisi swilo swi nge tshamiseki hi loko swi cincake hi awara yo hetisela hi loko va driver va ya escort leswi ti kombaku ku na nkarhi laha munhu a yimaku mahlweni ka xichava a nga ta ku mina leswi a need mina leswi na dya mina ni nena kambe loko nkarhi wu fika sweswo hinkwaswo swa cinca amahlweni ka xikwembu swa cinca amahlweni ka tiko swi cinca amahlweni ka un'wana na un'wana loyi na varhangeri loyi a nge ni langutele mhaka leyiwani ni la ku vona ku swi humelela kwihi se leswi nga kona sweswi i ku wonge mkhalabye va tirhisa leswi hi nge i Stalingrad tactics i ti-tactics leti ti nge mo hi delaya process hi ndlela leyi yi ngo la ku tikomba wonge hi leyinene mhaka ya ku va nga pfukanga i ku a va pfukanga kumbe i routine check-up i treatment leyi from aka nawu hi fane hi clarifya ku a ko va nkarhi wa vona kambe nakona swi leswi fika lahawani va nga swi tivi all along ku namuntlha a va fane va ya court se unfortunately ti-questions to tala ti le tafuleni than the answers loko mi nga vulavula mukutani swi tikomba na loko kha ku njhekanjhekisaniwa namuntlha le Pietermaritzburg a swi tikomba ku hayi va mukela na vaahluri ko hayi ha swi pfumelela leswi ya ka ti-9 hina hambi hi ri hava vumbhoni hi nga si kuma report leyi va nge yi nga fika ku nga si fika ti-2 ta September se xivutiso i ku i ncini xi endlaku ku va na ku tshemba lokuwani loko ku ve loko ku kha ku tivisiwa ku khale ka president va sukile a khotsweni ve a xibedhlele ku hatse ku rhanga hungu ra ku mi nga chavi n'wina vanhu avo ka va nga pfukangi i timhaka ta ku i swilo leswi swi endlekaku nkarhi na nkarhi ku va muchuchisi
ange sweswo ha swi amukela kambe n'wina vayimeri va mkhalabye hi pfuneni mkhalabye a va kumi medical assessment na report ya vumbirhi leyi yi nga ta supervisiwa hi court ku na hina hi ta va na vumbhoni byo mkhalabye a vo fanela ku va kambiwa hi fanele hi twisisa ku mandlele ya swilo lawani hi tlhelo ra vutomi bya vona it's a private issue a hi swi koti ku nghenelela hi republic kambe ku na mhaka lawani court case hi leyiwani lava va nga va muchuchisi va nge hina hi kombela ku tiva ku xiyimo xa mkhalabye xi yime kwihi na mundzuku hi nga va hehlisi kasi vutomi a byi kona ku yisa mhaka amahlweni swa nkoka swinene hi tlhelo ra xipolitiki ku va hi tiva ku ti-facts hi health ya vona ti kwihi mundzuku hi nga va kombi hi ritiho kasi mkhalabye va na leswi swi nga va khoma loko hi sungula ni twe mi kombisa timhaka ta ku nga va kumbexani ku ri tindlela ta ku hlwerisa nandzu lowu ku fika rini na ku xikongomelo ku ri yini swi nga ha va mhaka yo mo hi koka timhaka ku fika laha se hi nge n'wina va huvo hi kombela clemency ku ngo va target yo leswi ku nga sala masiku yo karhi ku va koma 80 va ngo teka case yo karhi leyi nga tshama yi va kona kumbe a Geneva kumbe aka tiko ro karhi ku khale ka murhangeri wa tiko loyiwani a ri na 80 ene ti-laws ta rona tiko ti pfumelerile leswaku a nyiketiwa leswi nge i clemency hi ndlela yin'wani ku ni ngo swi veka hi changani ku yi ngo va ku ntwela vusiwana wo va nga yi a court ni vona ku na part yaleyo hi le tlhelo i timhaka to mo hi koka hi ta swi vona ku swi ta helela kwihi laha swi nga ta helela kona swi ta helela kona kambe hi nga ti nyiketeli hi ku loko ho ti nyiketela swi ta tika mi nga rivali ku lava va mfumo i khale va ri ready loyi wa muchuchisi u nyikiwe almost malembe manharhu ku prepare case leyi hi swona ku nga ta na matshalatshala yo from Mpofu SC ku Billy Downing a ti susa aka mhaka leyiwani a ko matshalatshala ku yena se una advantage yo una vuxokoxoko byo karhi lebyi ku byisa a hubyeni a hi byona byo ta fika byi landuriwa byi ya ku acceptiweni se burden of proof yi ta salela tatana Mpofu SC and se swi ta tika manje ni le ku ringeteni ku lava xivulwa lexi xi nga hi pfunaka ku twisisa mhaka leyi ku antswa leyi xi talaka ku vuriwa hi n'wehe na van'wani vahleri loko mi kha mi hlela kolomu mi vulavulaku ka timhaka mi nga vulavuli ririmi leriwani xivulwa hava lexi vengeri trying him at all cost hi fike kona hi fikile a ku se va amakumu kambe wonge ntshava liya hi liya mahlweni ka hina ha yi vona mi nga rivali ku ti-witnesses leti nga ka list already ku katsa manana Patricia de Lille Shabir Sheikh hi yexe ku ya mahlweni mhaka leyi yi ta tika swinene for mkhalabye and ni vona i party yin'wana leyi va lava ku yi avoida yaleyo ku vumbhoni lebyi se byi nga kona byi na ntikelo wo karhi Prof ni mi twi nkensile swinene siku ra n'wina ri vele rinene ni vone xipano lexa xa n'we xi na xikipa xa kahle ngopfu mani sa cinca aka season leyiwani mo hi pfumelela ku hi kuma trophy yin'we ntsena ho kombela manje ni mi twile Prof hlayisekani ko inkomo Mkansi Professor Barry Hanyani mingiseri wa mehe ni la ku bula na advocate Ntsako Baloyi kambe ta bula na vona ku vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ne ta awara ya n'we na leti nga ta na Hlulani Fanuel Magayisa ndava hi anamisa miehleketo hi languta timhaka letiwani
ku tengiwa ka nandu kumbe ku kundzeriwa mahlweni ka nandu wa ku tengiwa ka khale ka president Jacob Zuma na ka va nga pfukangi a ku sungula ku va na xiviko xa ku a va pfukangi loko va kha va fanele va ya court swi tshame swi va koho loko ku ka vulavuriwa hi ku lulamisela ku tengiwa ka nandu lowu ivi ku va na vanhu lava va nga tisa matitwelo na mavonelo ya ku hambanahambana xivutiso lexi ni nge le ku vutiseni wehe sweswi lexi kumbexani hi nga kumaka nhlamulo kusuka ka wehe i ku loko xiyimo xi te tani a swi kotekiki ku fika lavi hi nge hayi nandu lowu a hi wu tshikeni va ka hina a hi wu tshikeni a wu nge hi vuyerisi nchumu loko ku impela unge yiwirisa nchumu loko ri ku ta hi vuyerisa nchumu u ta hi vuyerisa yini a hi ku tumingiselo mina ni kombela riqingho rero ka 015 tirhisana mathebula dp at sabc.co.za kumbe u yi bela riqingho ni ri 015 kumbe tirhisa mathebula dp at sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle leyi u nga yi tirhisaka ku endla leswaku hi kota ku twa ku we loko xiyimo xi titani n'wangulo wa we ka mhaka leyi hi wihi kambe ni ta ri teka riqingho rero andaka leswi Mavonelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula emakumembiri ntlhanu timinete yi bele awara ya 12 mingisero wo sungula hi loyi ni hlekani Aye, Dr. Bingari. epfukeni minjhani buti wa mina Aye, Bingari. a khensa Aye, tlhela ku mhaka Dr. Mkhalabye lawani vo titomba tirhetiwe. Nandzu wa kona eka dyondzisana lavan'wana varhangeri ka matiko hinkwayo ya misava ku ri u nga va kulukumba u khome tiko kumbe njhani mara swi nchumu sweswo loko se swi herile swona swi herile swa Zuma ka ha ri president a ka ha ri nchumu ko va munhu njhe ku fana na mina na n'wina ma swi vona so u fanele ku aya vutengeni Zuma i rona ku baluleka kusuka a Johannesburg a kaya ku ri ka madrasa ya xikulu bye bye na mi twa buti wa mina swona Dr. no inkomo buti wa mina Inkomo. a khensa hi sweswo mingisero munghana lona makombandlela 015 tirhisa nomboro yaleyo hi kota ku twa ku n'wangulo wa wu ri yini Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM The people of South Africa have got every right to be angry at Eskom for load shedding, at Eskom for the mess that Medupi is, for the mess that Kusile is. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero munghana lona FM hi laha hi nga koho a hi ku twi n'wangulo wa wu ri yini 015 hi twa ku n'wangulo wa wu eka mhaka leyi wu nga va wu ri wihi un'wana mingiseri i te na swin'wana a hi tweni ni un'wana mingiseri loyi ni hlekani Hello. minjhani papa Inkomo njhani? epfukeni Ya, mi vulavula na Thuli. a hi buti wa mina Manje a ni ku kumbe mhaka leyi badewe leyi tisisaka swona ne yes na yi twa mara ko va ku a ni ri na vanhu va kona van'wana lava nga khomiwa va nga le jele ene loko ve ku nandzu lowu a wu tshikiwi what about lava van'wana na vona va nga khomiwa va nga le jele na vona a va tshikiwi ke hikokwalaho ka yini mi lava ku yi fananisa buti wa mina mi ku nandzu lowu na lava van'wana va nga jele hi ku loko mo languta history ya nandzu lowu ivi mi languta ku xiyimo xi njhani a mi voni ku kumbexana swi ta hi pfuna ku kumbexana hi pfa hi languta swin'wana tanihi tiko a ni ri munhu loko a endle nandzu i nandzu ke se mi ri yini ti-process leti ti nga koho swantswa ti ya mahlweni swi nga ri na mhaka ku ta hlwerisa nandzu kumbe ti endla yini ku kondra hi vona ku wena na hambi swo hlwereta yini ni byeleni ku loko se mi yimini ivi wu tengiwa nandzu lowu wu ta hi vuyerisa yini lava va nga le jele loko va huma va ta hi vuyerisa yini va ta Kona pe. kumbexani va ta va hundzukile va nga ha endli leswi nga va khomisa hayi un'wana na un'wana loko a endle nandzu wa khomiwa loko a gweviwa a heta a vuya kahle ni mi tweli papa ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina a hi tweni ni wun'wana ku i ri yini muyingiseri laha hi le ka 015 a ku na munhu laha a hi ku twi muyingiseri wa mina 015 mhaka yinkulu leyi lava ku languta yona i ku ri hi lowu nandzu ku na vanhu lava va nge ri loko mi languta leswi hehlo ivi mi languta na mbuyelo ivi mi languta na
kusukisela na mahlo loko hetela ku va ko hikokwalaho ka vukona bya nandzu lowu swi hetelela swi fikisa ka xiyimo xin'wana ma hi twa lowu mingiseri nhleka hi mi amukeri mi njhani papa epukile a khensa amatwa mahungu lama ya nkulukumba lowu a ku na munhu la nga henhla ka nawu un'wana na un'wana i fanekele a tirhela xigwebo xa yena a ku na ku steyini ya le na leni se swi vulaka ku yini la swi vulaka ku loko u kha u hlwela ku tengiwa ha nandzu ni a hi rindzeleni wu hlwerisiwa hi ku ri ne luya i na swa yehe loko a nga ri na swa yehe a swi fane u hele khale mi vula yini loko muku luya i na swa yena loko a nga ri na swa yena u ta va u herini a ni ri a ri president se swi nghena kwihi sweswo kuna ti-favorite kuna ku fevhanyana laha xikarhi why lavan'wana va nga jele va nga fevhari ku fana na yena mi vula ku fevhara hi ndlela yihi why sweswiwani va vula timhaka ta ku a faneke a tweriwa i tweriwa yi na lava van'wana va nga pfaleriwa malembe yo tala van'wana va nga gweviwa ti-handpal a va tweriwa no lava nga gweviwa ti-handpal na lava nga gweviwa malembe a ni ngo na milandzu leyi a yi fani papa a yi fani na wowa lowuwani a wu tirhiseriwe xigwevo xa wona xi ze xi suka makumu swi nga ri na mhaka ku swi hlwela kumbe swi hatlisa ku fika kwihi a ku khathaleki ni mi twini papa nketsini ene na lava Eskom lava kusukela hi 2019 hi ti 2 ta n'hweti ya 10 ni ripote ku va ta ni hoxela gezi na namuntlha mi le kwihi n'wina ni le ka Sikhonathi block 20 loko mi kombela ku hoxeriwa gezi hi 2019 hi ti 2 ta October a ku endleke yini a mi lo kuma xitandi xintshwa ku endleka yini a xitandi xintshwa ni ku ni yo onheriwa ku fayiwa ku endliwa hinkwaswo leswi ni ri xibedhlele ni ta ni twa ku vava yes se endzhaku ka sweswo se loko ni ya huma ni vuya ene ni ri ku hala xilungwini ku hala xilungu loko ni vuya hale kaya ni kuma swa ku ri konhakeli maswona loko onhakeli ku onhiwe yini ku yiviwe ntambu ku onhake yini hinkwaswo a ni mi twisisi loko mu ku hinkwaswo ku onhake yini hinkwaswo muti hinkwaswo o ku fayiwe muti se ivi mi aka hi vuntshwa ni ake hi vuntshwa sweswiwani ni akile ni hetile se ni ku ri a va twa na namuntlha ni n'wi fonerile un'wana kwala Giyani sweswi a ku yini a ku ka mina a hi se va na contract kusukela hi 2019 a va se va na contract na metweli papa na khensa swinene hi ta ringeta ku mi lavisisela yona hi twa ku yi yisa ku yini amahlweni kambe esunguleni kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalani ni bula na advocate Ntsako Baloyi kambe ke sweswo hinkwaswo ni ta swi endla loko ni bule na Hlulani Fanwell Magayisa hi byela ku mahungu ya rhan'we ta himisekeni ya Hlulani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu la sweswo mingisero Mganelani FM kume na rumoneti mina ito kuphila awara ya 12 mani amukela advocate Ntsako Baloyi mtivo wa yena wa nawu lava hi bulaka na vona eka nhlekano siku ra namuntlha advocate nhlekani botfed enhlekani ka vayingiseri a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi na swi tiva nkarhi wan'we wa kala swinene wa ku va mi kota ku bula na hina a khensa swinene Baloyi a hi sunguleni la ka ku namuntlha kahle ku endleke yini namuntlha botfed lexi nga humelela eko case postpone yi yisiwa ka ti 9 na ti 10 ta September hikokwalaho ka ku nkulukumba Zuma a va tsakangi kumbe health ya vona yi le ka leswi swi vulaka ti-question mark lero a hi sure ku ri va fit to stand trial or not until ku determine loko ku ri va fit yi nge swi koti ku va yi ya mahlweni that's why yi postpone namuntlha loko hi ku munhu a nga ringanelangi ku va ku tengisiwa hi vula yini botfede munhu i fane a va hanyi kahle loko a feisana na milandzu ya muxaka lowani a swi fanelangi ku ri munhu a va nga titwi kahle mi vona kumbe loko a tshame boxini a tsombonyeka nga heti
kumbe a tikuma a collapse hi ndlela yo ka yi nga tsakisi kumbe yo ka yi nga languteleriwangi ene masiku lama hi hanya ka minkarhi yo ka yi nga tshamisekanga lero anything is possible and I love a judge aba accountable kumbe varhangeri va nawu va tikuma va kha va yi hlangana xiyimo xa ku ava swilo leswi va fanele va swi siverini va ka va nga sivelangi. That's why the medical certificate ku confirma munhu i fit for trial yi na nkoka swinene ku ri ku avoid switandzhaku swo hlayanyana. swi vula ku leswi nga endliwa ka munhu un'wana na un'wana na loko a nga pfukangi swa endliwa leswi khale na khale ka malembe but pet loko i nga pfukangi just like loko i ya ntirhweni loko i nga pfukanga a ni va ritana na medical certificate ku a nga swi koti ku ya ntirhweni. So swi tano le ka court loko hina vayimi va nawu ya court na tijaji le ntirhweni ene loko hi ri ntirhweni hi fanele va fit na lava lehisiwaka va tengisiwaka na va fanele va va fit. So i matirhelo ya khale na khale ya ri kona ko va ku sweswiwani ya tikomba ya ri specially maybe mhaka ya langutana ku komba Zuma but i swilo leswi nga kona hinkwako loko munhu a nga tsakangi mirini a nga tsakangi loko munhu a nga hanyangi kahle a nga hanyangi kahle swi nga koteki a tikuma a kha a tirhisiwa ntirho wo karhi. So ko fana na namuntlha xiviko xo huma ka dokodela a ku ri hava handle ka papila ro karhi leri ri nga tsariwa xiviko xa ha ta yisiwa ku nga si fika ti 2 ta September hikokwalaho ka yini swi olovile ka khoto leyi ku hundzela nandzu lowu mahlweni xi nga si fika xiviko lexi khoto leyiwani sweswiya ni nga kombisa ku ri yi na ntirho wo yi va careful ku sivela switandzhaku a swi nga ta koteka ku yi fostela ehandle ka vumbhoni byo karhi loko court yi fostela ku ya mahlweni a yi khome papila ro wena i na mfanelo kumbe rihanyo ra wena ra pfumela ku ya mahlweni. So na yona yi nge swi koti but phete loko ku ri ku a yi khomangi papila rero munhu loyi wa swi kota ku ya mahlweni especially loko yi kha yi byeriwa ku ri swa kanakanisa ku ri health ya nkulukumba Zuma yi ringanerini ku va ta teka. So khoto ya boya ku yimela xiviko xexo xa ku swa koteka kumbe a swi koteki. So a handle ka xona ku hava ku ri khoto yi fanele yi fostela kumbe a yi fanelanga yi fostela ku ri nkulukumba Zuma ati va kha va vula ku ri ha ri busy na ku va hi ta na report ya ku determine ku ri i fit kumbe a nga fit. So swi olova hi ndlela yaleyo loko ri kumile swi hlaya ku olova but hi tirha a khoto hi tirha hi vumbhoni a handle ka vumbhoni a yi swi koti ku ina kumbe a yi swi koti ku yimela vumbhoni loko byi tisiwini ku nga ta ku ya se hi ri kumbe hi ri ina. se loko munhu ku fika la se swi nga ta ku ni ta swi vekisa ku yini loko sweswiwani hi kha hi vulavula hi kutani ku vekiwe siku ra ti 9 na ti 10 i rondla yini ti 9 kumbe ti 10 i siku ro confirma xiyimo xa nkulukumba Zuma ku ri va ringanerini ku ya mahlweni na nalo kumbe ene sweswo swi katsakanywa kumbe swi nyikiwe mintlawa minharhu. Loko va veke siku ra ti 9 na ti 10 va la ku prosecution ya nyikiwa ti-report sweswi ku bohe ku yi ta nyikiwa report ya ti 20. Loko yi nyikiwa ti-report ya ti 20 yi na ti-option ta ku yi pfumelana na yona kumbe yi ala na yona ene ku languteriwe mbuyelo wa ku swa endleka va nkulukumba Zuma is fit and healthy ku ya mahlweni kumbe rihanyo ra vona ra pfumela. Loko swo va sweswo a hi nge i number 1 yaleyo i option number 1. Loko yo tisa sweswo report leswi vula ku ri yeni nandzu ku yiwa kwe amahlweni sweswi swi nga kunguhatiwa xiswona mayelana na that application ya ku susa prosecution. But option ya mbirhi swa endleka report yi vuya yi ku ri nkulukumba Zuma no a va ringanelango va ya a court. So loko tisa mhaka kumbe date ya ti 20 prosecution yi na right ya ku ri hi na i report leyi a yi tshembi hi kombela ku tisa mahina madokodela ya kambela nkulukumba Zuma ku ri report leyi va lwa ntiyisi kumbe loko swo koteka ku ri madokodela lama ma kaneta leswi ya madokodela lama nga bizi na nkulukumba Zuma ku ri a va ringanelanga vona va ku va ringanerini
date leya ti-9 na ti-10 kuya ku jekajekisaniweni hi sweswo vadokodela lama ma nga sweswi ma nga bizi ma nga komba Zuma na lawa prosecution va nga ta va te na wona ku kaneta xiviko lexiwani ku ta jekajekanisiwa a khoto ku ri at the end khoto kumbe judge a nyika a decision ya ku kumba Zuma a nga ringanelangi ku yimela inani a ku ri ntiyiso kumbe a nga ri ntiyiso kumbe i ntiyiso kumbe i ntiyiso. So masiku lama ya vekeriwe sweswo ti-9 na ti-10 ku twisisa ku ri kahle xiyimo xa kumba Zuma xi ri yini ene leswi nga ta kuma xiswona kumbe report ya ku xi ri yini hi ri yini hi swona ti-9 na ti-10. Ani sure ku ri ni ve clear on ngopfu mi swi hlamusele kahle ngopfu advocate Ntsako loyi lava hi bulaka na vona. Advocate a hi languteni ka timhaka leti ta ku kuna nawu rini hi timhaka ta ku herisiwa ka nandzu laha loko se ku fika lava nga nandzu lowu a hi wu tshikeni swi koho hi nawu kumbe ku hava both parties hlangana xi ri nandzu a wu boli so hi leswi nga xiswona ene loko ku nandzu a wu boli leswaku xivuriso lexi xa loko va khala va xi veka ingaku a vo swi tiva ku ri ka siku ra namuntlha ta tikuma hi hlangana na swiyimo swo fana leswiwani but sweswo ni kombisa ku ri ina ka nandzu a wu boli ku wo fanele wu susiwa kumbe wu tsuvuriwa kumbe wu tshunguriwa kumbe wu susiwa se sweswo loko no mi tlherisela ndzhaku Botet nandzu lowa nkulukumba Zuma wu sungula I think 2005 kwala ka vo July October leswi nga humelela hi 2006 wu vuye wu susiwa va ku yini va ku hayi wu herini a hi mahlweni na wona ene sweswo a swi endliwa hikuva loko ku ri a swi twala ingaku since prosecution wu tisa nandzu luwa wa tsandzeka wu yisa mahlweni se ku hele ku va na application ya ku ri loko mi tsandzeka mahlweni a hi swi tshikeni ene bona a va ri ku nonoheni va ku a hi wu tshiki se court hi September 2006 hele yi boha ku ri yini a mi byela sweswiwani a mbutisi ma wu tshika ivi prosecution yi nga tsaki yi appeal a ku appealeni ka vona nandzu yo jekajekanisiwa hi ndlela yaleyo ku fikela laha hi January 2009 lava nga wina appeal nandzu wu ndla yini wu tlhe wu vuyisiwa a ku vuyiseni ka wona swi vuye swi fika laha now ve nge loko ku tlheleriwa court vayimeri va Zuma va nawu va ye tise xikombelo ka prosecution va ku a hi kali court yi rhurhile ku nandzu wu vuya ene wu vuyeni se a ku vuyeni ka nandzu lowani hi na problem ya ku ri swilo leswi mi nga sa swi tirhisa kumbe leswi hi swi vulaka evidence Botet a mi swi kumangi kahle ene sweswo a ku vulavuriwa hi ti-tape to karhi leti nga va kona leti nga kombisa ku ri nandzu lowu wu political than the law itself a ku hlongorisiwi nawu lawani is just politics ive prosecution a handle ka ku ya khoto yi tshama hansi yi kanela yi swi twisisa lava nga teka xiboho hi lembe rero ra 2009 hi April va ku ri okay a wu tshika a humeni ka swona swi la ku mi kombisa swa kota ku nandzu wu tshikiwa but swa karatanyana hikuva a ni ku na matlhelo mambirhi Botet so hi lembe rero ra 2009 loko prosecution yi ta ha swi tshika ku fike va yisa hi va political party yin'wana a va vuriwa DA kumbe va ha vuriwa DA lava va nge ta hawu a swi kona sweswo va ndla yini va yisa xikombelo khoto ku nandzu lowa ya mahlweni 2006 2008 khoto hela yi ku okay hi yisa mahlweni se swi ni kombisa ku ri hi huma kwihi na nandzu lowani ene ku fika laha hi nge namuntlha hi ta ku a wu tshikiwi swi kotekile mara swi ve swi tsandza hi mhaka ku ri ku na matlhelo mambirhi nandzu a wu boli wu boli nandzu wu fane wu ndliwa yini ku na khampani liya yin'wana ya Thales a swi koteki ku yi nga yi teka yona hayi ni kombela hina mi hi tengisa hi famba swi hela sweswo hina hi kota ku kumbe vona va tengisiwi ku nga si tengisiwa accused number 1 Botet sweswo swa koteka ku va ku ta tika hi mhaka ya ku so far loko va kha va landzelela a ni nge vuli wele ku benefiteni but i ku ri
swi tala ku fane ku rhanga number 1 ene loko a rhanga number 1 ya vona case yi olova kumbe yi teka hi ndlela yaleyo number 1 ku humeleleni mhaka ri xiko xa ku lawani kube i ti-payment leti nga va kona from bona tinkulukumba Zuma leti so far benge is around 783 payments leti va ti langutelela ku ri ti involve money laundering, fraud and racketeering. So loko bona vo ya mahlweni the chances stay high ta ku ri va ya implicate nkulukumba Zuma. And also on the other hand loko bona vo tsikiwa swi vula ku na nkulukumba Zuma the chances ta ku na ya tsikiwa because but I henge maybe nkarhi a wu se fika ku ri na bona ba ku ri maybe let's go on what we call separation of trials. But that's a fanele na ndilo wanu famba swin'we sweswi all the time loko va vutisiwa va ku hayi wena hi lo kombela lifit a swi affect ngopfu nota kumbe ngeti next time kumele ngati so swa tikomba swinene ku ri va yimele ku nandzu wu famba swin'we a va na makungu ya ku wa vona u famba u ri woxe kumbe u famba a tlhelo ene sweswo ni lo kombisa na ku ri lowa wa xa bershik a va fane va famba swin'we na nkulukumba Zuma but u kote ku famba u ri woxe ku fika makumu ene a wu ri link kumbe a wu fambelana ngopfu na nkulukumba Zuma hi ku ri a va ri xa bershik xikote wena nga amukela mali i yimele nkulukumba Zuma ku yi rhwexa malembe ya 15 years a jele so nkulukumba Zuma sala ina sala handle so ni kombisa ku edene de swa koteka mara a swi tikombisi ri ka makungu ya bona vatalisi na vayimeri va vona ku ri va swindlisa sweswo va ti byela ku famba na nkulukumba Zuma hi ndlela yaleyo. A hi tseleni ni kume tweet la yi huma ka Simon Sunnyboy Leviya iri a hi tweleni khale ka president va hina vusiwana vathu hi nge luzi nchumu i ntiyiso ku hi nga luzi nchumu loko va twela vusiwana nandu nga bolangi botete kuna problem yaleyo ene that's why loko xin'wana ni lava ku xikombisa nandu lowu i nandu wa 1999 wa ambili Tony yengeni i yina jele xabirisheki i yini jele so swa karatanyana loko ri nkulukumba Zuma na va tikiwa hi ndlela yaleyo va ku ri a hi va tikeni mara the application tindwini hinkwato va tikiwa botete tindwini ti ve successful ti jikisiwini so a hi swi tivi ku ri swi ta hela swi kotisa ku yini va ku va tikiwa kumbe ku lava application ya njhani hi mhaka ku ri prosecution yi believe ku ri va na vumbhoni byo khomeka ku ri nkulukumba Zuma va gweviwa so a hi tivi president Cyril Ramaphosa ma fanele va nghenelela va yinana leswi na swona hi nga ta ku yini swi interfere na the 3 years of government beleka executive hi judiciary so swa karatanyana botete na mi twile advocate khensile swinene nkarhi wa n'wina a mi yi tlhantlhile ya twala ku kundleka yini la siku ra n'wina ri vele rinene ku diya ku engeta inkomo na le ka n'wina na le vayingiseri inkomo advocate Ntsako Baloyi hi lava hi bula na vona a hi ku timingisela Munghana FM 015 297 1855 i nkarhi wa wehe sweswi ku hi kota ku twa n'wangulo wa wehe eka mhaka leyi hi bulaka ha yona leswiwani swi hi pfuna ku hi kota ku twisisa ku hisa ku yini mahlweni mingiselo wa mehe nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula a hi ku timingiselo mehe 015 297 1855 ku khomiwa ka khale ka president swi ta endla ku ri hi hlonipha nawu wa tiko ra hina na lava van'wana va ta chava ku ona va ta swi tiva leswaku va ta khomiwa vo Brais Makhashule na vona va ta tshika ku delela Basani Hlungwane a nga tirhisa Twitter handle ya nongonoko a hi ku timingiselo mehe le ka 015 297 1855 un'wana a nga tisa i mani lo i ri yena mori wa Nenoble ka ku Nhlekani Khalanga leswi endliwaka hi nkulukumba Zuma ko va mani ya Tsotsi va te a va yi chavi jele va nga tumbeli hi checkers kambe xivutiso ku va tumbela njhani hi checkers hi ku a va pfukangi swiviko swi vula ku a va pfukangi se va kha va tumbela hi ndlela yi loko ku ve a va pfukangi hi ndlela leyo 015 297 1855 hi twa ku ri yini Nhlekani Khalanga mina ni hleketa leswaku khale ka president va swi vona ku ri xiyimo xa nandzu xa tika a ku na munhu a nga henhla ka nawu
leswi vo ringeta ku tirhisa xiyenge xa rihanyo ku sivela ku ya tenga nandzu lowu kambe nandzu a wu boli khalanga i Sam Ngerivani a nga tisa n'wangulo walowo 015-297-1855 a hi ku tumbingiseriwa mehe ku wena u ri yini va ri i nhlekani butiphet loko matiko ya Afrika-Dzonga ya swi vona lowu ko va ntlangu wa xitumbelelani wa Tom and Jerry hide and seek inkomu i Matthews Makhuvele i tirhise Twitter handle a hi twenini mingiseri la ku angula ku inhlekani mi amukeleli ka munghana lone Pfule ngopsela bona. Pfukile papa. Nanduwa ku khale ka murhangeri wa tiko wa fanela ku uya mahlweni hi ku loko mo mi va yingisele kahle mthondolo vanhu lava heta ku huma kwale ya kombisa kahle leswaku Shabrice i khomiwile kulukumba Zuma a va zangi va khomiwa ende vanhu valava swi fana mina na n'wina khalanga va ku va kume Sinduza na Khalanga Sinduza a khomiwa ivi Khalanga a tshikiwa loko ku ri ku Shabrice a ri n'wa tipolitiki ku fana Zuma a ta va a khomiwile na ku khomiwa ka kulukumba Jacob Zuma ina ka swi nga hi vuyerisi ka mina na n'wina mi ri ka Mangena mina ni ri le amhingeni kambe tanihi ku tiko ri avuye swigava swinharhu ku na judiciary legislature na executive swa fanela ku xin'wana na xin'wana xi tiyimela kulukumba Zuma a ho lava swikolokolo swo ku yena kambanini already i kona le a nga khomiwa kona va n'wi rihanyo ra yena a ri pfukanga swi tsaki swo fana sweleswo kambe swa laveka leswaku nandzu wa yena wu sengiwa ku kala wu fika makumu kutani hi tiko hi kota ku swi vona van'watipolitiki lavan'wana ku va ndzi swin'wana hi ta kota ku va komba leswaku u nga swi kota ku hi matimba ya wena u fika laha u nga ta fika ku mara mahele ya swona nandzu leswi a nga swi endla swa ha ta vuya endzhaku ka wena hi leswi ni swi vonaku a swo hi vuyerisa ngopfu nchumu kambe yena kulukumba leswi a sengi ku na loyi a nga gweviwa 15 years a ya jele na yena a yimela timhaka takwe ra yena nge tshama swamse ku yini na ku hi ku twa ka yena hikokwalaho ka yena Shabrice a fambile ku ri ku Shabrice a nga ri wrong yena a sala ku veva a va ri vambirhi ka sweswo ni yela mtani Khalanga inkomo ni mitwele va vukosi a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo 015-297-1855 i n'wangulo wa Sunduza laya wena u ri yini kandziyisa rito ka 071-265-9860 hi ndlela yole un'wana hi loyiwani i ri butpet mina a swi ni hlamarisi leswi swi humelelaka ka nkulukumba Zuma hi leswi lavo basa white monopoly capital a va lava swona hi ku se va hetile Mr Zuma va ta nghena va huma exibedhlele swi hetelela hi ku herisiwa milandzu ya vona a ni swi twisisi kumbexana loko ni nga swi hlayangi kahle Edmond mi ri nhlekani butpet mina a swi ni hlamarisi leswi swi humelele Mr Zuma hi leswi lavo vona swi le ku tikeni ku va ni swi hlaya leswi mi nga swi tsarisa swona Edmond Themba Tsubuka u ri mhaka ya khale ka president ya vava loko hi langutisa malembe na rihanyo ra vona kambe nawu i nawu wu fanele wu hi khoma ku fana hinkwenu i Themba Tsubuka u tirhise Twitter handle 015-297-1855 wena u ri yini ke swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twisisa mhaka ya wena kundla mhaka ya khale ka president i ndlopfu leyi yi nga lo tshikiwa yi kulela ndlwini loko nandzu lowu wu herisiwa swi to komba ntsena ku impela nawu wu na matihlu xikandziya buruku a nga tisa tlhelo rin'wana un'wana miyingiseri hi loyi enhlekani hi maamukeleli ka munghana lonene ahe minjhani butpet hi pfukile minjhani sweswi hi pfukile ni kombela ku vekenyana mavonelo mambirhi nyana ya mino enkomo ni ri a hi venene vaakatiko vo tswela vusiwana kumbe se ni khale ka president se va kurile a hi ho va rivalela tanihi tiko because swa fana va onhile swi nge he tlheliseli ndzhaku kambe mi ri yini hi timhaka leti ta ku nawu i nawu hinkwenu hi fanele hi ringana mahlweni ka nawu kumbe hinkwenu hi fanele hi vona ka hi ringana mahlweni ka nawu
i nkarhi va provile ku ri nawu i nawu va tsutsuma va ya escort a va prova wona wolowo mara leswi swin'wana a yeneni matsweni hi va tswela vusiwana nyana tanihi ku va ve mutswari eka hi va hi leader va hi fambisa hi nga rivali a hi languseni swa kahle leswi va nga famba va swi endlela tiko leswi va fambisile tiko swi nga olovi ku fambisa tiko swi olovi ku fambisa vanhu vutswete munhu wa tika no ni twe muku swin'wana swa kahle va munhu swa tika an twe muku va fambise va hi rhangeri va ve mutswari hi nga rivali swa kahle ni nge hi swihi la kota ku swi tiva ku vanhu va kota ku swi tiva swa kahle leswi hi nga fananangi ku hi swi rivala hi voho hi swihi swa mina bye ai katika la andela un'wana vayingiseri lo nhlakani i mi amukerile boti minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile khensile ku mi hi bela riqingho mina yini n'wana mhaka leyi ya tikanyana mara tanihi swi vula ku i voka ra nawu eku vabya ka mukhalabye ka ku tala nga miseni swi vonini ku ri swi humelela ngopfu loko se va fanekele va ya ecourt leswi ko va ti-delay tactics ku ri va kota ku va va delaya e process mara eku heteleleni case yo fanekele yi fika makumu kambe mi fika njhani ka xiboho xa ku leyi i matshalatshala ya ku hlwerisa ku tengiwa ka nandzu loko mi swi langute kahle ku sikesa le ndzhaku leyi nkarhi hinkwawo loko va fanekele ku va ku fika nkarhi ku va fanele va ya khoto ku va na switori swa ku vabya kwala ende va swi tiva ku ri leswi hi ku ya hi nawu swi pfumeleriwile ku ri va nga rhumela emageta ya vona ku ri va kota ku va yisa maphepha ekhoto ku va hlamusela mhaka ku ri a ni pfukanga sweleswo swi le ka malunghelo ya mbohi wa un'wana na un'wanyana or munhu un'wana na un'wana loyi a nga musolo na mithu se hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi te tani loko mi kha mi hetisela miyingiselo mena voko ngo no jikajika va ya le mara ku heteleleni nandzu wu ta tengiwa ku ni ma swi vona ku ri na ti-prosecutor na vo va ready va hlengeletile vumbhoni hinkwabyo ende na president sweswo leswi va awe hi swona se kambe hi ku tshemba ka n'we nandzu lowu wu ta tengiwa ku ya mahlweni wu ta tengiwa ni mi tweli bota mina okay 015 ai kuti n'wangolo wa wena ku wu ri yini he eka mhaka leyi ku na lava nga tirhisa Twitter handle ku na lava nga tirhisa at Afrika munghana a hi tweneni a hi hetiseleni loyi loko hi kha hi ya mahungu na misava nhlekani tatana Pet ni mi siya na minete na hafu mi ri yini n'we ni vula swona ni ri hi ku great leader va great ne i nkarhi wo va hi kombisa vu greatness bya vona hi ku susa papa ra ntima leri ri nga ku hengeni enhlokweni ya vona na swi twisisa ku this time around ku na xiviko xo va vabya mara hi ku a hi ro sungula ku loko vona masiku ya vona ya khoto ya tshunelela va vabya loro hi nge swi rhule out ku swa endla na swo swi ku ri ti-delaying tactics se hi ku komisa tatana khalangani ka ni swi yisana kwale ka tiko leri ni nga ta ka ni nga ri vuli ni ri great leader a va hi kombi vu greatness bya vona hikuva va basisa munhu a nge vi great leader a ta a landzelela hi papa ra ntima I'm sure minete ya mina yi herile khalani ni mi twile a swi koteki ku mi nga nghena mi vulavula mi nga pfuki van'wani mara a swi koteki ngopfu hi ku lexi xi nga great loko vo tatana phete va great ne i ku loko ho ya pfula tifayili ta vona ti fane ti hi komba ku tatana phete va great ka Afrika wa vulavula mantswisisi na mithu ha minete leyi heri kamano la ku ventswaka Jonathan ventswaka munhu hi ku hetelela ku ri hi nga ngheni ka radio hi bureliwa xana ku na van'wana va political minded va teka leswi hina va hleri vo ka va nga ri va ximfumo hi nghena ku hi swi vula moyeni va ku mi ni teka leswi nga vuli ngomani kasi ko va opinion it's not an founded fact ngome khalang ni metweli papa a hi kumeni mahungu ya misava na hlulani Fanuel Magaisa kaisa nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa
13 inhlikani. Examine. Fellow citizens. Letsitele. Giyani. Nalebullo bedu hikukorokela hi 92.6 FM. Munghana lonene FM. Makombandlela. Afrika wa Vulavula eka Munghana lonene FM. The people of South Africa have got every right to be angry at Eskom for load shedding, at Eskom for the mess that Medupi is, for the mess that Kusile is. Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Sweswo vayingiseri Munghana lonene FM nkombo timinete ntsena ku bela wara ya 13 hi rindzele ku twa vaka Eskom va hi byela kahle loko va ku unit 4 ya Medupi yi bolukile swo vula yini nako yi khumba njhani mina na wena loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi hi ndlela yoleyo ta va ka bulana nkulukumba Sikhonathi Mantshantsha hi nkarhi lowu nga heti kumbelo hi twa ku angula a ku yini kambe loko hi nga si fika fane twa lana. Inhlikani Butpet loko nta languta ka timhaka ta khale ka president Jacob Zuma a letiwana a tina makumu timhaka letiwana nkulukumba luya loko ni swi langutini swi tikonga ku rihanyo ra yena kahle a ri fambisani mani na timhaka to a ya langutana na milandzu ya yena hi ku loko ze ku fika timhaka ta tikhoto wa vabya se leswi vonaka ku ri hayi i nga ka nga ha ringanelangi ku tikuma a yima mahluva huvo a pfumela kumbe a hehliwa hi swihehlo swa yena so swo lava n'wi tshika nkulukumba luya swa tikomba ku rihanyo ra yena ri tshamisekanga i ta zafela henhla ka mfumo misa loyiwani se hi vulavula swin'wana swo tika mani a hi ta kumbexana a va rivali swona mani inkomu. I tala tlhelo rin'wana vayingiseri la tala tlhelo rin'wana enongo timinete vayingiseri ku bela wara ya 13 va ni amukela buti Sikhonathi Mantshantsha va suka eka Eskom buti Sikho nhlekani mi amukerile ka Munghana lonene FM. Good afternoon. Good afternoon sir ra hina. Aye minjhani? Swi pfukile minjhani? Hi pfukile ma. A ndzi vulavula kahle xitsonga ta mina. No mi byela rulana mi dyondzisa kwalano. Nakhenza buti. Yeah, ma n'wi byela mi dyondzisa. A hi sunguleni la but Sikhonathi just as recent as last week you were announcing that Medupi is finished. And after that, we learned of the explosion that is said to have taken place at Unit 4. What exactly happened? Thank you for the question, sir. So, if you will allow me, let's explain it in the most simple terms for the public and the listeners out there. Yes. Let's look at a power station as your electric stove at home with 4 different plates. You can use those as a generation unit. You can switch on and off any of those as you please. So when we said the power station is complete, the last generation unit has now been formally completed and handed over, and that is Unit 1. What did explode on Sunday night was a generator on Unit 4, which did not affect the particular generation unit we spoke about. It also did not affect the other 4 units, which is Unit 3, Unit 2, Unit 1, Unit 6. It did affect Unit 5, which is immediately next door, because that unit tripped is an automatic device that is built in for safety, which tripped when some debris flying from the exploding unit hit it. So that unit will be returned to service today, at the latest tomorrow. That is Unit 5. On Unit 4, which did have the accident, the accident happened as a result of hydrogen, which is used to cool the generator, being mixed in large quantities with carbon dioxide and air, which then created the explosion. Eskom's initial investigation has revealed that there was some deviation. There appears to be deviation from normal procedure, from the established procedure
by the people who were working on that unit at that particular time. And for that reason, we have placed 6 people on precautionary suspension with a view to conducting a full investigation, which then will tell us, one, how much damage happened and what caused the damage and how long it will take to repair the generation unit and get it working again. I see. Now, what kind of impact, if any, does it have to the entire grid in terms of the supply of electricity to you and me as consumers? So this unit 4, had by that time already been taken out of service for planned maintenance. It was going to be out of action for 10 days, which means during that period we do not expect any significant impact from the loss of that particular unit. However, I must state that load shedding is a result of many things happening at the same time. So the loss of just one unit on its own does not have a major impact, and that will be the case here. But we would get into trouble, of course, if there were to be other setbacks at other units, at other big units. If we had to lose other generation units like this, then there might be a serious impact on our ability to supply electricity to all of South Africa. At this point, we do not have that problem. I see. Now, there are also mention of load reduction. How does it differ, or what is it rather, load reduction, and how does it differ to load shedding? Thank you. Let's start with load shedding. Load shedding is when all of Eskom's machines that are available to work are not enough to supply the whole country with electricity. We have a shortage of generation assets. We have a shortage of generators. So Eskom has to reduce the amount of electricity that is being used by the public. That means tripping the load or switching some areas off at certain interval and then switching them back on later. You do that in order to prevent a collapse of the system, which would really be problematic and take many weeks to recover. So you call that load shedding because you reduce the weight. That is Eskom not able to supply electricity. Load reduction, on the other hand, Eskom does not have a problem with supplying enough electricity to everybody. But there are areas in South Africa where the theft of electricity is rampant, where people just connect and use electricity, abuse electricity, and that results in the transformers and mini substations. A transformer is that box, that green box on the top of a pole, and the mini substation is that green box on the side of the road, particularly in the very old townships. When those boxes are overloaded, that means when too many people are connecting too many heating instruments, they overload the equipment and then just explodes. You destroy it. Eskom has decided that these explosions occur mostly in the evening as people are preparing to cook their dinners for their families. They also occur in the morning as people are preparing to go to work. It has decided between the hours of 5 and 10 p.m. and 5 and 9 a.m. to switch off electricity in order to protect this equipment. Let me just give you the scale of the problem. Each box, the mini substation, that old box that is on the side of the road, it costs a minimum of 350,000 rand. The transformer, the one on top of the pole, costs a minimum of 80,000 rand. When you have people stealing electricity, you are actually able, they destroy those the equipment, and they do not help Eskom to pay for it by paying for the electricity they use. You are actually enabling them to continue stealing electricity, and at the same time inconveniencing the good customers, the people that actually are paying for their electricity, because when that transformer explodes, it takes weeks
because there is now a shortage in the market of those transformers. In Gauteng alone, we currently are waiting for about 400 transformers. So Eskom has decided to switch these off, to switch electricity off in these areas where there is the most danger of the explosions, in order to protect the equipment and the property of the communities around there. We accept that, of course, it is an inconvenience to paying customers, but we have decided this is a better alternative than people sitting for weeks because the equipment has been destroyed and there is no replacement. And what does it do to loyal customers who are within that very situation or environment or place? I have just answered exactly that question. It does indeed inconvenience loyal and paying customers, and this is regretful. Eskom has decided, however, this is a better inconvenience than us letting the equipment be destroyed by these explosions, because once the transformer is destroyed, you then have to wait for at least 3 weeks to be able to replace it, which puts a lot of inconvenience on the people that are paying for the service. We urge the people, therefore, to accept inconvenience for these hours in a day, between 5 p.m. and 10 p.m. and between 5 a.m. and 9 a.m. and then have electricity the whole day. It's not an ideal situation. It is better off the two levels. I see. But Sikho, you can see this, and I'm just happy that maybe for now we don't have, or we may not anticipate any load shedding by virtue of what happened in Medupi. Otherwise, you can see this, man. Allow me at this point to repeat that it would take another failure by another generation unit to get us into a problem of load shedding. I see. No, inkom hlayisekani inkom akhensa inkulukumba Sikhonathi Mantshantsha lava hi bulana bona mingisero mngena lona FM va vulavulela Eskom misitweli ku kuvena ku boloka van'wani va hehla ku ongeti ku nga va ku ri na van'wani va ringeta ku endla swo karhi se va ha ri ndla vulavisisi loko va hete ku endla vulavisisi se hi ta swi tiva ku ri xana ku nga va ku endleke yini hi timhaka leti ti fambelanaka na unit 4 ya le Medupi leyi ya ku tivisiwa ku yi herile hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi ai kandi Hlikani botphet no men vona swi nga bihangi botphet ku khale ka president va tengisiwa tanihiloko va ri muehleketeleriwa na loko swo fikelela la ka ku va vona nandzu a swi bihangi ku va gweviwa last week a ni ri la a court kun'wanyana a tinde court ya un'wanyana ni vone mukhalabye wan'wana botphet a karhi a famba hi nhonga laha xiyimo xa yena xi nga tsakisi a karhi a tsoniwa na bail so laha swi tikombaka ku a ku na mukhalabye a ku na nchumu loko ku ri ku hi laha hansi ka nawu hi fanele hi landzelela hinkwenu so a va tengi loko va fanele va tenga loko va gweviwa a va gweviwi inkomu xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula emakumemirin'we timina tibila ora ya khumenara ya mukeleni mtivi tlhela timhaka ta swa vatirhi tatana Khongelani Mkansi nhlekani mamukeli ka Munghana Lonene FM Sikani khalanga na vayingiseri wa Munghana Lonene a khensa swinene man a ni ka ni byela xivambu siku rin'wana ku nkulukumba lava hi va kume andaka loko vayingiseri va fonile va kha va vilerisiwa hi timhaka ta mintlhontlhotlhontlho yo karhi ivi va dze va hi bela riqingho va ku hayikho leswiwani swi lava leswi ivi hi hetelela hi pfuna vanhu vo tala hi ndlela yaleyo ku na muyingiseri la a nga tshika kumbe a nga hetisela ku tirha hi 2015 a fanele a kuma mali ya yena ya ti-UIF a tile la vhiki leri nga hundza ku a nga yi kumangi mali ya yehe a nga endlangi xikombelo ni n'wi vutisa na timhaka ta ku i na mudende na a ku mina ni yona ku loko ni heta ntirho va ku hi swona ivi ni famba ni kumangi nchumu ni nyike ni xifaniso ku endleka yini hi mutirhi loyi sweswi hi n'wi pfuna njhani tikompute loko ku ri na mutirhi un'wana na un'wana loyi mi kumaka ku ri i le ku tirheni loko u fika nkarhi wa ku ntirho wu fika makumu ku nga va hi ndlela ya ku se malembe ya fikeleli laha ka ku a swa ha kotiki ku tirha kumbexana ntirho wu herini ku nga va ku hele kontraka kumbexana mutirhi hi nkarhi walowo u hlongoriwile nawu lowu fambisaka timhaka ta
swa mali ya ndzindzakhombo loko munhu a nga ha tirhi wu vitana Unemployment Insurance Act. Act number 63 ya 2001 yi ri mutirhi un'wana na un'wana loko a huma entirhweni u fanele a tshama ntsena nkarhi lowu nga hundziki 12 wa tin'hweti kumbe 12 wa tin'hweti ku tikuma a ya endla xikombelo xa ku kuma mali yakwe ya ndzindzakhombo loko a nga ha tirhi. Yi vitaniwa Unemployment Insurance Fund leyi kumekaka aka ndzawulo ya vatirhi kumbe leyi vitaniwaka Department of Labour. Loyi mi vulavulaka yena Khalanga ku hume hi 2015 mi kuma ku sweswi i tsandzeka no kuma na pin ya mali yakwe ya ndzindzakhombo kumbe ya ndziriso ya loko munhu a nga ha tirhi kumbe yona UIF. Swi nga va swi vangi hi ku ite loko a huma tirheni hi 2015 mi kuma ku i pfumale vutivi kumbe information ya ku i fane a claima ku nga si hela 12 wa tin'hweti kutani a kota ku a kuma mali yakwe. Kube hi ku hi 2015 board nawu lowu hi vulavulaka hi wona wa Unemployment Insurance Act a wu nga si za wu va na ku cinca kumbe ku amendiwa leswi hi vitanaka ti-amendment hi language ya xinawu kumbe hi ririmi ra xinawu. Nkarhi lowu a va ta ku byela ku loko ko hela 6 months i nga claima kumbe i nga endlangi xikombelo mali ya wena ya freezer kumbe hi language ya xinawu va ri ya prescriber kumbe ya n'oka. Mara endzhaku ka loko ku pfuxetiwe nawu lowu hi 2019 vanhu va kote ku ngeteleriwa 6 wa tin'hweti se munhu i na 12 wa tin'hweti ntsena kusukela hi siku ro sungula leri a nga huma hi rona entirhweni ku va a endla xikombelo xo kuma mali yakwe ya ndzindzakhombo kumbe UIF mali ya mpfuneto ya loko munhu a nga ha ri ku tirheni. Se ti-pension ti endlisa kwihi? Both loko mutirhi a fika entirhweni ivi a thoriwa i vutihlamuleri bya mutirhi xikan'we na muthori ku va vitana na va tshama hansi munhu a n'wi byela ku laha ka lowu wa mina ntirho kumbe ka leyi khampani kumbe xana leyi feme ku na provident fund kumbe pension fund. Leswi vakokwa wa hina na vapapa wa hina khale a va swi vitana mali ya pension swi vitaniwa ti-provident fund. Pension fund yi le ka mfumo ntsena that's why yi administer kumbe yi fambisa hi government employee pension fund. Ka mfumo ku na GEPF ku na pension fund i ntumbuluko wa kona kumbe i ntolovelo. Mara aka tikhampani leti nga ta private mapurasi kumbe tifeme leti nga riki ta mfumo loko munhu a fika i fanele muthori a n'wi hlamusela ku laha aka muholo wa wena hambana koka mali yo karhi ivi na mina ni ngetelo yo karhi ya yi veka endhawini yo karhi leyi nga ta kota ku pfuna loko i tirhe malembe ya 10 12 kumbe 15 ivi i famba ni kota ku ni ku nyika yona. Yi vitaniwa provident fund loko ku ri ka private ku nga ri ka mfumo. Mara loko mo kuma ku both ni fika ni tirha 20 years kumbe a ni nga kokeriwi nchumu swi vula ku loko ni famba ku hava lexi ni nga ta nyikiwa. Lexi ni nga tala ku xi kuma hi loko no tshika ni kume mali ya ku hi ku ni fambe hi malembe ya mina se ya vula leswaku ni fanele ni ritayara kumbe a ma ha pfumeli ku ni tirha hi vo 60 kumbe vo 62 ni pfumelelani kumbe ni ta famba hi 63. Muthori a ngo titwela andla leswiya hi xilungu a va ngo i ku nyika hi golden handshake kumbe a ku nyika xo karhi xa ku hi tirhisane ku sungula nkarhi wo leha swinene mara ku hava lexi a ni karhi ni ku kokela xona lero a ni bohi nchumu ku va ni karhi ni ku nyika mali ya pension fund. Ku hava mali leyi yi vitaniwaku mali ya pension board loko ku ri hi ku a yi nga ri ku kokiweni nkarhi lowu a wu ri ku tirheni. Na mi twa mi kha mi vulavula hi vutihlamuleri bya muthori na kambe hina tanihi vatirhi mi kuma ku a hi swi tivi ndzawulo leyiwani ya vatirhi a ku nga ri yona yi fanele yi hi pfuna. Malembe ndzhaku board a ni nge chavi ku swi vula sweswi ku a na ha kumeki kona minkarhi hinkwayo. Malembe ndzhaku a ku ri na ti-training kumbe xani laha vanhu a va leteriwa a mi kuma ku ri leswi hi swi vitana ti-road show khale a swi vitaniwa hi vito ro olova ra road show mi kuma le mavona n'wina mi huma ku hala matlhelo ya hala ka hina a mi ta kuma le diyani le mahlweni ka molo lowu ni nga ta ka ni nga wu vitani hi vito vanhu va vekile ti-placard hi karhi ku phakiwa ti-flyers maphepha ku heyi loko i huma ntirhweni mali ya wena hi kuma loko ni teke leswi heyi loko i ri ntirhweni muthori wa wena i fanele a ku kokela leswi na leswi na leswi loko i ri ntirhweni i fanele i vutisa ku leyi ya so mali ni ta yi kuma loko fika ku humelele leswo karhi. Swi vula ku mali yaleyo a yi ri kona ka tindzawulo ta vatirhi minkarhi yaleyo ku famba va endla leswiya swa ku va famba va kombisa vanhu kumbe va letela vanhu lomu mapatwini lomu madorobeni lomu ti-taxi rank a hi swi vitana ti-road shows leswi masiku ya namuntlha hi nga swi vitanaka ti-train leswi hi nga swi vitanaka ku i ti-awareness campaign. Awareness campaign hi laha vanhu va fanele va famba va lemukisiwa hi ku switandzhaku swa loko ku humelele leswi ku fanele ku va leswi mara mi kuma ku ka minkarhi leyi hanyaka ka yona botek ka ha ri hava ti-awareness campaign. Tindzawulo to tala ku nga ri ya vatirhi ntsena ta ha swi koti ku huma ti ya vanhwini ti ya kombisa vanhu ku ku na leswi na leswi na leswi hence ku ri na lava vitaniwaka ti-inspector kumbe vakamberi lava hi nga ta hlohlotela ku vatirhi loko va fika va lava ku tiva swin'wana kumbe va ri na ti-problem to karhi a va tihlanganisi na lava va vitaniwaka ti-inspector va kona ka ndzawulo yin'wana na yin'wana ya vatirhi. I ntirho wa vona ku teka timovha ta mfumo va vhakachela mapurasi va vhakachela tifeme va ya kambisisa va tlhela va vutisisa ku leswi vatirhi a va swi twisisi na vatirhi va fika va hlangana na vona va kota ku kuma clarity kumbe va basisiwa ka leswi va nga swi twisiseki loko swi fambelana na vatirhi bote. Ni hetini ni khensile swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina
kuna leswi hi tisekeni ta 30 bot pet ku fana na hina mi hi kuma ku loko mi hi lava ni kombela ku ri ni na xivilelo mali ni kombela mi ya hi lavela vanhu va ka SASSA lavo tirha na timhaka ta midende yes mi ti va tisa la moyeni ku na swivutiso swo tala ni ka xikombiso hi 10 seconds yo hetelela ku na vakhegula vo tala va ta wa va lova siku rin'wana bot pet loko va fika midendeni va kuma ku mali ya vo va ri a yi kona yi horiwe varambati yin'we yi horiwe Nelspruit munhu wa Xikwembu a nga ku tivi na ndhawu yaleyo se hi kombela va ta hi hlamusela ku i ntungu muni wu nga nghena lomu michinini loko ri hi le michinini kumbe a vanhwini hikuva vanhu a va le ku kumeni ka midende ya vona hi ku hetiseka leyi vitaniwaka mali ya mpfuneto wa mfumo ku na swivutiso swo tala leswi vaaki va nga na swona va laveli ni va kuma mi vula ku va nga va ri kona vanhu lava va humeleliwaka hi swiyimo swa muxaka lowu mina vumbhoni n'wina bya sweswo kumbe mo swi hleketelela but Khongelani hina hi tirha hi vumbhoni a hi tirhi hi ku hleketelela loko n'wina vile hi bulaka na ku fa hi bula ni nga mi rhumela na vumbhoni ni na 5 wa vanhu bot pet lava nga tsandzeka ku kuma midende ya vona n'hweti yin'wanyana kwala lembini loko n'hweti leyi landzelaka a hleketa ku ya kuma midende mimbirhi a tlhe a fika a nga wu kumi na lowun'wana lavan'wana i vakhegula lava nga vakulukumba lava mi kumaka a va swi twisisi loko i fanele i va hlamusela ku nkarhi wun'wana ku va nga wa kondleki xihoxo lomu michinini kumbe lomu tikhompyuteni ni vulavula hi swilo leswi ni nga na vumbhoni laha ni nga tshama kona ni ngo lo tikhoma ni nga tivi ku ni fanele ni endla yini hi swona swin'wanyana i ku pfuna vakhegula lava nga ha swi koteki ku vona a va ha koti ku famba va nyike vanhu va ka SASSA vanhu va fanele va va amukelela midende ya vona hi ku ya hi nawu lowu amukelaka midende va swa pfumeleriwa mara na namuntlha na sweswi se swi heta malembe swin'wana swi heta loko ku ri timhaka ta ku SASSA yi lava ni va tela na vumbhoni ni ngo tikima ni famba ndzi khomini byi nga ri envelopeni byi ri maphepha byi tita ni ya va komba ku hi leswi ni vulavulaka hi swona bote va kumeni na hina ma hi kuma va kumeni va tisa moyeni waka wa hi yingisela nkulukumba Witness Tiva i le ka ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki a Limpopo i ta hi lulamisela swona hi na ku pfumela ku nga ri khale hi ta va kuma futhi loko a swi tsakisa mindzuku kunene hi fanele hi va hi kha hi vulavula na un'wana ku swi ta kota ku vanhu va nga se rivala hi ta mi byela siku hi va kumaka a ni huphi nongonoko lowu kusukela sweswi marantameka xa ku ni nga huphi ku ya mahlweni ku ni kota ku vona ku mpela va kumekile a va ti va ta hlamula vaakatiko inkomo botipesi na botimobi khenseli boti Khongelani Mkansi i mi tivile ku swi ta ka timhaka ta vatirhi ku na papa va nga tala va ku khome maphepha ya 2015 va ku va lava ku pfuniwa hi timhaka ta UIF a swi fambangi kahle a swi fambangi kahle hi ndlela yeleyo se leswi nga fambangi kahle a ni lave ku va hi kota ku va hi twisisa ku yisiwa ku yini a mahlweni hi ndlela yeleyo hi yo mhaka hi rambe buti Khongelani Mkansi hi ndlela yeleyo nokona ka humelerisiwe hi tinyiko Morgan Shibambu ni khalanga Pat Mathebula DJ Matt ufikile la bombe ku bomba na yena stamtisela nongonoko wa Zumba na mina hi ala tlhelo hi khome vafundhisi Hlulani Fanuel Magayisa na baba ime kulunga ku baba yisa mahlweni na mahungu ya awara ya 2 kumbe na hemba Magayisa amukona hawa ikona na ndzawosi no ay akasala ku viri kona na DJ Matt ikwala why loko va ku hi kona na ndzawosi i humesa xikata xikona no na samala ku na ndzawosi swa fambelana na na ifike njhani ka nhlamuselo yaleyo Magayisa ku ni nandza wa hosi ambuzi chika xidongo Magayisa imanyana hitwa DJ Matt u ri Zumba njhani wa ta ku butpet me ku ni rito rin'wanyana ne ra ku bomba loko ebush ni ta loko ni ku ala bush van'wanyana lava va nga hatla va tiva swilo va ni ku ve ni makaneta so yimani ku ekhokho ku un'wana to nga n'wi yimela yelo ni ku bush ku me bitula bahashi okay mani ekhokho ne loko va ku wa bomba va ri wa tonga loko ku ni bombile na vula ku bombi leswo loko imbali kahle hala loko va bomba ngole loko va ka ya khola le ai bomba va ku kuma hala ka wina Magayisa miri tata akhokho ile ku nga kuma nyoka inyoka yini no ba ke ngizele ka papa Magayisa lawo hi hlamusela inyoka yini ani we ka tala tona no ntwe me ta hlamusela timhaka ta khokho se ni kumbexani yanga hi hlamusela kahle va ri khokho n'we mitwe yini ku na nyoka yini ina hi tule ka papa loko ri ku yimi hi ndini papa mo vona a swi tivi wena i we ka tala nyoka la yiri mitwe yini okay